Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Majelis Taklim Miftah Wal Hasanah akan membawakan sebuah nazom yang berjudul Aqidatul Awam yang dikarang oleh Syekh Ahmad Marzuki. Allahumma salli wa sallim wa barik ali wa ala ali. Abda'u bismillahirrahmanirrahim wa birrahim da'imil lisani alhamdulillahil qadimil awali al-akhiril makin bila tahuli thumma salatullah salamu sarmada ala nabi khairi man qad wahada wa alihi wa sahbihi wa muqtabi sabila dinil haqi ghaira muqtadi wa bada kalami wujubil marifah biwajibil ilahi isyina sifah Allahu mawjudun qadimun baqi mukhaliqun lil khalqi bil itlaqi wa qadimun qadim mawahidu wahab qadirun muridun alimun bi kulli syai sami'un lil basir wal mutakallim lahu sifatun sabahatun tantazimu wa qurratu iradatu samul basar ayatun ilmu kalamun istamar wa syahidun fadli wa adali tarkun min kulli mumkin kafi baldi arsala anbiya zawi fatona bisini wasani wal amana wa syahidun fi haqi min aradi bi ghairi nafsin ka khafi bi maradi isbatu bisairil malaika wajibatun wafadalul malaika wal mustahilu bil kulli wajibin wa fadlum sinabi udmi wajibin tafsiru qasadi wa isrin alladhi ulumu kalafi fa haqiqatanim adamun idrisun nuhun huduma salih ibrahimu kulum mutabaru wa ismail ishaqu kana yaqubu yusufa yubahada su'aibu haruna wa musa wal yasa wal kibri dauda sulaiman bertabail yasu yunusu zakaria yahya isa wa toha fatimun dabaria alaihimu salatu wassalamu wa alihim madamatil ayamu wal malakul la jibila